Baahi ba Johannesburg ba tshositswe ke ho fumanwa ditopo tse tsheletseng sebakeng se seng sa tshebetso bohareng ba toropo. Sepolesa se ile sa bitsetswa sebakeng sena ka mora ho utlwahala lephoka le lebe. The suspect was seen with the deceased woman. She was never seen again until her body was discovered on Sunday morning. The clothes that she was wearing matches those of a person that was reported missing recently. Upon questioning the suspects, the police went back to the building and 5 more bodies were discovered outside the building where there is a makeshift workshop and rubbish dumpsters. Khatiso ya kamera ya CCTV e bontshitse Motjha ya dilemo di 21 a tswa kena moahong ona. Ntata mmelelwa o re tshositswe ke ketsahalo ena. I want to disown him. Really, I don't even want to anybody to attach with me, because me, things of those character, to me, they are far away from me. Lefapha la Ditaba la SABC le nkile nako le batla ba malapa a diphofu haufi le sebaka sena sa tshebetso seo ketsahalo ena e sehlo e etsaetseng ho sona.